turabakiriye twese abakurikiranye ino channel ya Butoto Mihanda TV, tubahaye ikaze n'akarimu ngo mwegere tubashe gusangira ibigiye kuvugirwa ahangaha. Imana ibaho umugisha, mwegere tubane. Mana ndagushimiye, nshimiye imbaraga zawe, nshimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga, ndagushimiye kuko uri umurinzi wacu, ndagushimiye kuko wabashije kutugirira neza twebwe twese mwami, aho twiriwe mwami hatandukanye mwami Imana yacu, watugiriye neza Kristo wera, waturinze mwami Yesu. Uyu munsi wa none hari benshi bapfuye, hari benshi bahinduriwe amazina mwami Yesu, ariko twebwe turiho turacadumiye ku mwuka w'abazima. Kristo wakoze, wagize neza mwami Imana yacu, kaba nkweretse ibigiye gukorerwa ahangaha Kristo wera, bibashe kugirira bose neza mwami, bibashe gufasha benshi mwami Yesu. Indirimbo zigiye kuririmbirwa ahangaha mwami Yesu zifashe benshi mwami, zibashe kugira aho zibakura naho zibageza mwami Imana yacu. Abadukurikirana mwami Yesu bagirirwe neza nawe mwami Yesu, turabakiriye hano muri icano yacu mwami, ubagirire neza mwami Imana yacu. Kuri izi ndirimbo tugiye kubasangiza mwami Imana yacu, girira neza bose abavuga izina ryawe. Mwashimiye ko uzumvise kandi ubidukoreye no mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Mbere ya byose tubanjije gushima Imana yatugiriye neza, ikaba duhaye umwanya n'uburyo tukaba tugeze ahangaha mu nzu y'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Mfite ubuhamya, ni bugufi ariko bwankoze ku mutima, ngiye kubusangiza abantu bafashwe nabo kuko nanje nafashijwe. Habaye umunsi wo ku cyumweru, icyumweru cyo hirya gishize, turasenga mu gitondo bisanzwe, turataha dushike mu rugo, turateka bisanzwe, turajya dusubira mu gitaramo. Mushike mu gitaramo, nari ngize akanya gato nshitse mu gitaramo, mbona baraje kunsohora ngo ninsohoke ngo untahe, ngo kandi ngo sinje mu rugo ngo mpitire mu bitaro ngo umwana ngo yagwaye. Ubwo barambwiye numva ncitse intege, ndiheba, nananiwe no guhaguruka, nari mfite umwana mutoya w'uruhinja ndabyaye, nanirwa kumuheka nkaza njuguma. Ndavuga niki kibaye, njuvuye mu rugo ubu nyine ntaragira n'isaha mu rusengero umwana akoze agwaye uruki. Naho n'impanuka yari yakoze, ariko tibambwira ko ari impanuka, babonye ko nikanga cyane, nari mu rusengero mu materaniro y'abera harimo abantu benshi, babona ko nugira ikibazo nyine mu rusengero ngatera akavuyo mu bantu. Barambwira nyine ngo ningende mu bitaro ngo umwana yagwaye. Nshitse mu nzira natoye telefone, mpamagaye abantu, barambwira ngo umwana ngo yakoze impanuka avuye ngo yavuye ku igorofa ya 5 aritura. Byari bizoroshe, numvishije nikanze, numva umubiri urandiye, nanga kubyakira, mvuga ko bari kumbesha, umwana yarangije, bakeneye gusa ngo ngende nigerere mu bitaro njenyine nirebera umwana. Ndihangana ndagenda, mushike mu bitaro, nsanze umwana ntahari yararimo, yari ameze nabi, yakomeretse umutwe wose wabaye ibisebe, ariko mushike ndebe umwana, nsanga umwana araryamye, bari bamaze kumudoda, yari yakomera gutya umutwe wose yabaye ibisebe gusa. Ariko umwana ngo muvugishe, numva umwana aramvugishije. Icyo nicyo kintu cyankomeje, cyanteye n'ireme, ndavuga ngo umwana wanje nubwo bataramufata n'ibizamini ngo bamenye ko ameze mu bwonko, mu mutwe, kuko ari nawe yakubise hasi, ariko umwana akiyahumeka akamvugisha, iyo nishimwe mbanjije gutanga. Imana ihabwe icubahiro. Tugeze aho ngaho turinze nyine, baratubwiye ngo turinde baze kumupima. Baraje baramupimye, basanga umwana ni muzima, mu bwonko ni hazima, ntiyaviriye imbere ngo yangirike, mu mubiri ni muzima. Ubwo yari yakomeretse cyane, ariko ibisebe ni ibisanzwe, atakozwe imbere mu bwonko amahoro. Njyo nishimwe ntanze. Hari abagenda ngo abana ngo ntibasiga abana, ngo abana barasigara bonyine, ngo biramera gute, muzamugenda muje gutarama. Imana niyo data, niko n'umuririmbyi yararirimbye ngo Imana ni data, ni umwungeri wacu, ni umurinzi wacu aho tutari. Imana iturinda mu mihanda tugendamwo, Imana ikaturinda turyamye, Imana ni umurinzi wacu, niko novuga. Mukomere, Imana ni data, uwo igihagazeho igishikamirijjeho umutima ntako yoba. Imana yandindiye umwana, kuvuga ngo umwana w'imyaka 4 ni umwana muto pe, avuye ku igorofa ya 5 arahanuka, ariko Imana iramurinda, ariho ni muzima, karajya, karavuga, karamwa, aragenda bisanzwe, arakina bisanzwe, aravuga, nta kigeze gihungabana muri we, usibye nyine ibikomere yari yakomeretse mu mutwe, navyo nyine bimaze gukira. Banjije gushima
ahangaha kuri iyi cano yanje abankurikira babashe gutegera kino kiganiro ku Imana yankoreye. Imana ni umurinzi wacu, Imana ni data, zamuha icubahiro nshima ku Imana yankoreye, yabashije kungirira neza atari kwa gukiranuka kwa cyane, ingirira neza ntiyankoze isoni nagiye gusenga. Abanyakenya duturanye b'abaturanyi barambwiye ngo suri kumenda kuwomba ngo iyo ni Mungu wakwame kudishia mutote mwe muzamureka dusenge kuko Imana twadusenga izitugirira neza n'ukuri kose. Ntiyari kunkoza isoni nagiye mu nzu yayo, nsanga umwana wanje ni muzima ntako yabaye. Ikindi cyongeyeho ndashimira umunyagihugu duturanye, yeme ndasaba abantu kubana n'abandi neza. Hari igihe ubana n'umuturanyi umwe ntagera mu nzu y'undi, undi ntagera mu nzu y'undi, murahura ntimuvugana ntimuramukanya, ariko umuntu wese agende yiyegereza umuturanyi we mugenzi we baturanye muri pilote. Niko nasanze ni ingenzi. Ndashimira uwo munyakenya byimazeho. Muvugiye ahangaha nubwo atankurikirana ngo yumve iyi mvugo mpamvuga, ariko Imana yo mu ijuru irumva ko namushimiye. Niwe wasanze aho umwana yaguye, atitaye ngo ni umukongo, atitaye ngo yapfuye cyangwa ni muzima cyangwa bimeze gute. Gusa baravuze ngo umwana arahanutse yamasohoka mu nzu, ubuzira ikirato. Inkweto bayimukurikije yashyize mu bitaro, twarasize dusanga ishati yari yambaye ntawari kumenya uko yise, yari yabaye umutuku gusa amaraso. Dusanga yajanye umwana mu bitaro, amaze kumufata ibipimo by'ibanze, dusanga umwana yamwitayeho, yamamushira mu modoka ye baramujana mugeza mu bitaro. Titumuzi naho gusa duhurira mu pilote kuri gate, dusohotse nawe yinjira ni sasa mwagawushuka ndagawushuka, ariko ntiyitaye kuri ivyo byose, angirira neza. Uyu munyakenya ndi mu kumubona nkamubona ngo data, nkamubona nk'umwana wanje, nkamubona mw'Imana, kuko nawe ari mu ruhare rwo kugirira neza umwana wanje ngo akire. Kuba umwana wanje akiriho, uyu mugabo w'umunyagihugu yabigizemo uruhare. Iwe n'Imana, ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaha imigisha. Tuzakomeza dushime, turarangiza, twari turinze mu mwana akire, tumushorere tugende mu rusengero, tubashe gutanga ishimwe duhagararanye n'umwana wanje. Yari avance narenje gushima ahangaha kuri channel yanje. Ababikurikiye mukore subscribe, musharinge kino kiganiro na comment na share, kandi tubahaye kaze ngo muzamubasha kudukurikirana ibyo zose tugenda ducisha kuri channel ya Butoto Mihanda TV. Murakoze, murakarama. Sinzate
kuja mu mwitande uwavuzwe kuva isi yaremwa abatware bahinze umushitsi kubw'uwo mwana tekereza ko ari nde uwavuzwe mu isi bigakomera abatware bahinze umushitsi uwo mwana icyampizi ikamumenya ikizera izina rye maze umucyo ugatwara isi icyampizi ikamumenya ikizera izina rye maze umucyo ugatwara isi mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse undi witwaga Ruvumwa uwagombaga gupfa kandi atarenganye dore nawe aributswe ubw'amaraso ya Yesu dore aributswe undi witwaga Ruvumwa uwagombaga gupfa kandi atari
inkozi bikabije uwatsinzwe nakujurira uwo nawe aributwe inkozi bikabije uwatsinzwe nakujurira uwo nawe aributwe inkozi bikabije uwatsinzwe nakujurira uwo nawe aributwe na n'ubu Yesu aracyakiza aracyateze amaboko na n'ubu Yesu aracyakiza aracyateze amaboko tani imitwaro akuruhure tani imitwaro akuruhure wireba ingano y'ibyaha byawe gira amangu mwikubite imbere wireba ingano y'ibyaha byawe gira amangu mwikubite imbere n'ukuri arakubabarira n'ukuri arakubabarira n'ukuri arakubabarira n'ukuri arakubabarira wamunyazaha we sanga Yesu araguhamagara buri munsi ngwino wibire mu maraso ye urashiraho inenge mu mutima wamunyazaha we sanga Yesu araguhamagara buri munsi ngwino wibire mu maraso ye urashiraho inenge mu mutima na n'ubu Yesu aracyakiza aracyateze amaboko na n'ubu Yesu aracyakiza aracyateze amaboko kandi imitwaro akuruhure kandi imitwaro akuruhure bireba ingano y'ibyaha byawe gira amangu mwikubite imbere ukuri arakubabarira